أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. أجوني يوترندن الأدب مع كلام الله تعالى يعني القرآن الكريم نيدي di goɗɗo duwa ndin joganagol haala Allah ka ɗum woni qur'an faamu e hakkille no duwa yaarude noon ka duwaɗa ɗon jogagol alqur'an a juuɗo wa yazidu fi imani lmuslim bi azamati kitabillahi jalla jalaluhu no ɓeyda ka gomɗinal julɗo on no ɓeydana mo fii mawnugol deftere Allah nden wa qudsiyatihi e laaɓugol haala makko kan ɗum woni qur'an on wa sharfihi e teddugol haala makko kan no ɓeydana mo ɗum ɗo fof ko andirta wondema o qur'an no mawni o qur'an no laaɓi o qur'an no teddi honɗum ɓeydantamo andugol ɗum ɗo ma warada fi fadlihi anil munazzali alayhi konko joli e fi ɓural alqur'ana on e moƴƴere alqur'ana nden immorde on mo nde tippina on e muɗum ko on wowli kon fi may wal muha bihi ilayhi safwatul khalqi sayyidina muhammadin bun abdillahi wa rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mo nde wahayna on e mum ɓurɗo on tagu ngun fof laaɓugol kojo men on ɗum ko muhammad ɓiɗɗo abdullah on nelado Allah on mo jambiki sewone mum fi mithli qawlihi wano misal ka o maaki ɗon kanko nelado iqra'ul qur'ana fa innahu yaji'u yawma alqiyamati shafi'an li sahibihi o inni jange alqur'anare nden ɓay alqur'anare nden aroye ñande dargal haray nde tefana yimɓe mayre on jangaynoɓe ɗe ɓen go'o o hadis ɗo wo ɗum ɗo no ɓeyda ka gomɗinal maɗa a julɗo on ɓeydane jaka deftere Allah nden no mawni deftere Allah nden no laaɓi deftere Allah nden no teddi ɗum ɗo wano hadis ɗo no holle ɗum wa qawlihi e hadis kawmaki ɗon kadi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu o yimmi ko ɓuri moƴƴude mon onon yimɓe ɓen fuu ko on janguɗo alqur'ana ha lanni faami nde yilti jannide goɗɗo go wano hadis ɗo kadi no ɓeydane a julɗo andugol wondema alqur'ana on no mawni wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam e kanelaɗo maki ɗon ahadul qur'an ahadullahi wa khassatuhu o inni yimɓe alqur'ana ɓen ko ɓen woni yimɓe Allah ɓen ko ɓen woni hertiɓe makko ɓen wano hadis ɗo kadi no holle ɗum wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam e kanelaɗo maki ɗon kadi innal quluba tasda'u kama yasda'u lhadid nelaɗo maki ɓerɗe ɗen ɗe kornay wano jandi kornirta faqila ɓe innimo noon ya rasulallahi wa ma jala'uha si ɓerɗe ɗen non korni wano jandi kornirta ko honɗum laɓɓinta ko honɗum ittata on kori kori loota ɓernde nden laɓɓina nde faqala nelaɗo maki tilawatul qur'ani wa dhikrul maut ko jangugol alqur'ana e anditugol fi mayde nden ko ɗum ittata kori kori ɓernde laɓɓina ɓernde nden puy sina ɗum ɓerɗe ɗen si ɗe welsindike ɗe jangata qur'an ɗe anditata fi mayde ɗe kornay wano jandi kornirta ɓenni joni noon ko laɓɓon liyeto men noon a kon ɗum laɓɓinta ɓerɗe ɗen si ɗe korni o inni ko jangugol alqur'an e miijitagol andita mayde wa qad jaa marratan ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam ahadu husumihi al alidda'u ñande goo goɗɗo e ayɓe nelaɗo ɓen mo o haɗidata moƴƴa haɓayɗo nelaɗo moƴƴa ari ka makko
may wari yaqulu inni mo ya Muhammad iqra alayya alquran woni nelado jangi alquran o nge hore am jangi alquran o mi heto fa yaqra alayhi salatu wassalam nelado jangani mo ka suratul nahl aya capande jeenayo nelado maki inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi nelado jangani mo nelado maki inna allaha no allah ya'muru himo yamira bil adli nundugol wal ihsan e moƴƴingol golle wa ita'i dhil qurba e okkorgol jomiraɓe ɓanodiral enɗam maɓen wa yanha allah no haɗa kadi anil fashai pankare zina wal munkari e piiji añiniɗi wal bahi e bewre nelaɗo jangi o aya ɗo walam yafrahi rasul alayhi salatu wassalam min tilawatiha nelaɗo wurin hay lannaɗi jangugol aya on hatta yutaliba alhasmul aliddaw bi adatiha madhusan bi jalali lafziha oya ngalɗi gaño nelaɗo on haɓidaynoɗon e makko sawi onni filliti aya on par ce que hari aya on ngalɗinimo ma'ana aya on par ce que himo nande ko aya on woni wonde ko himo faami mo andi donc nelaɗo jangi to moyni filliti o jangi kadi wonni filliti nelaɗo jangi tawi o ngalɗi kanko tigi fi ma'na on wa udsiyati ma'aniha e laaɓugol ma'na aya on maakusan bi bayaniha e ko ɗum ɓangi kon tawi nangimo majzuman bi quwwati ta'thiriha tawi ko aya on battiri kon pifike ɓernde makko nden nanginde jogitike nde wa imam aynayi coran nangimo walam yalbas an rafa aqiratuhu bi tasjili itirafihi ko ɗon e ɗon o towni hito makko ngon o irriti wa tagriri shahadatihi bi qudsiyati kalamillahi wa zamatihi o inni modi ka haala ɗo no mawni ka no laaɓi ka no ɓangi id qala bil harfi l wahid nde wotere o wowli o inni wallahi inna lahu la halawatan o inni koko wonɗa wowlude ɗo mi wondi ɗum no weli wa inna alayhi la talawatan o inni mi wondi ɗum no ɓangi no laaɓi wa inna asfalahu la murid o inni ko woniri kon telen sengole mum kaaki no waɗa e mum wa inna alahu la musbiru o inni telen dow mum on sengo dow mum on no rima wa ma yaqulu hadha basharu o inni wona tagaɗo woli ɗum ɗo i qur'an a nanay tun no jange anda ɗum na tagaɗo woli ɗum na jinnayi walihaza ko sabu ɗum ɗo on le tawi ko gañone laaɗo woluno ɗum walihaza ko sabu ɗum ɗo tawi noon ko hombo woni o ko walid bunil mukhira ko walid bunil mukhira arno inni o nelaɗo janggammo qur'an o jangi o reconnaître ni modi ɗum no ɓangi ɗum no weli wona tagaɗo woli ɗum kanko walid bunil tawi na gomɗinɗo ko kefeero ولهذا كان المسلم زيادة على أنه يهل حلاله ويحرم حرامه أو كسبب دوفو ودي وندما جولدو هوري كو دغين تكون كو القرآن دغيني كون o harmina ko alqur'ana harmini kon wa yaltazimu bi adabihi wa takhalluqi bihi o jikkinora kadi jikkuji alqur'ana ɗin o neɗito needi alqur'ana ko ne'ata kon yimɓe ɓen ko kala ko alqur'ana inni waɗu ɗum o waɗa ko inni acco acca e hoore ko waɗata kon ɗum ɗo fof fa innahu yaltazimu inda tilawatihi bil adabi taliya no duwa kadi julɗo on simo jangude alqur'ana o jogo jikkuji ɗi wonɗi arde ley dow o jogo ɗiɗo comportement ji wona cowagol ni ɗum janga alqur'ana jangugol alqur'ana no mari principe ji no mari sariyaji wallinaɗi ko honɗum waɗata e ko honno jangirta alqur'ana ara non ɗum taw wahid ko adi kon si a jangay alqur'ana an yaqra'ahu ala akmalil halat ko ya jangude e dow ko ɓuri timmude e alhaaliji ko tagaɗo wonata e mum min taharatin wano laaɓal haraɗa looti ha laaɓi posɗa salligi kadi iɗa gosi kadi ha ñiƴe ɗen no laaɓi poyi iɗa gosi ɗengal ma ngal hara yarayɗa laaɓi poyi nder e ɓaawa go'o wastiqbalil qibla fewtira kadi ka qibla wa julusin fi adabi wo ɓaali jooɗoroɗa needi e deeƴere woni go'o ko ya loto taw ha laaɓa koy gosoɗa ha laaɓa pon
ɓornoɗa conci laaɓuɗi weƴƴita tapiyewum laaɓu ko hara kadi ka jangata ɗugal no laaɓi jooɗoroɗa needi ɗum woni go'o. ɗiɗi on isnain an yurattilahu wala yusri a fi tilawati jangira doy hara a yawnaɗi fala yaqra'uhu fi aqalli min salasi layali yo taw deftere nden fof gila naasi ha fatiha ɗum woni gila bagarawa fino faamiron ha naasi hara a jangali nde ko ɓuri e nder awa si tawi fanɗi ha hara ko balɗe tati ko ɓuri fanɗude kon hara koye nder balɗe tati ɗon no holli a ala yawnude moƴƴa moƴƴa fi hon ɗum li gawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu nelaɗo maki man qara alqur'ana fi aqalli min salasi layali yamune yafgaw kala janguɗo alqur'ana ko ɓuri fanɗude balɗe tati wonno janguɗo alqur'ana e nder ñalla ma balɗe ɗiɗi hara dow hewta balɗe tati hara o lanni gila naasi ha bagara o a famata ko janguɗa ko hara ya famata kala janguɗo alqur'ana ko ɓuri fanɗude balɗe tati o famata nelaɗo maki at least ko ɓuri fanɗde kon koyo taw koye nder balɗe tati jangatande nde fumayre par ce que ko hisɓe capanɗe jeego sa jangi ɗum ko hewta balɗe tati hara ya famani par ce que are ko express a jangu vite vite. Wa amara rasulu alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an yahtima alqur'ana fi kulli sabil nelaɗo ko ɗum yamirno abdullah ɓiɗɗo saynama on on he ko an sida fala lannude qur'an on fof janga hatmu mayre on waɗu e nder balɗe jeeɗi waɗu balɗe jeeɗi ko ɗon famata ko wonɗa jangude kon kama kana abdullah ibn mas'ud wano abdullah ibn mas'ud latorno noon wa usman bun affan wa zaid bun sabit e zaid bun sabit ɓeɗo tato fo radiyallahu anhum yahtimunahu hiɓe timminayno alqur'anare nden fi kulli usbu'in e nder kala yontere marratan laawol goto balɗe jeeɗi hisɓe capanɗe jeego ɗi rabbinnasi ha bagara balɗe jeeɗi ɗon ko ɗon woni maximum ko ɗum ɗon duwa ɗon haray a yawnali moƴƴa a ñeegali moƴƴa ɓeɗo fof abdullah bun umar usman bun affan ibnu mas'ud zaid bun sabit ɓeɗo fof no tippayno alqur'ana o yontere ɓe nde wotere tati on kadi ko duwaɗa wadde siɗa jangude qur'an an yaltazima alhusu'a inda tilawati ko ya waɗɗin hoore ma yankinagol ko ya yankino siɗa jangude qur'an wa an yuzhira alhusna feññina e ma suno haraɗa suni fi kambaji ɗin ka qur'an wa an yabkiya on tigi wulla aw yatabaka ma o wullinkino in lam yastatil bukasi o wawata wullugo li qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam sabu nelaɗo maki inna hadha alqur'ana nazala bi huzni o alqur'ana o tippodu e sunnu ɓernde fa idha qara'atumuhu son janginde fabuku wulle fa in lam tabku si tawi on wawata wullude fatabakaw awa wullinkine o moy donc siɗa jangude qur'an ko ya yankino par ce que piijino toon kambaji hulɓiniɗi nayi on ko woni toon ɗen kadi no jangira qur'an an yuhassina sawtahu bihi labina hito mago siɗa jangude qur'an o li gawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu nelaɗo maki zayyinul qur'ana bi aswatikum labinire alqur'anare nden sowtoji mon ɗin wonamo kala mari sowto labango no anda kono siɗa jangude qur'an o yo seedu e siɗa wolude haala ange yimɓe ninamani on wa fi gawlihi woni e makko nelaɗo laysa minna man lam yataganna bil qur'an jeyaka e amen on mo ñuncotako e alqur'ana o wa gawlihi sallallahu alaihi wasallam e nelaɗo maki ma adina allahu li shay'in ma adina li nabiyyin yataganna bil qur'an allah dunganaki hunde wo hunde sifa ko dungani kon annabajo yo o ñuncol alqur'ana khamsa joyi on ko honno kadi jangirta alqur'an an yusirra tilawatahu in khashiya ala nafsihi riya'an aw sumata on tigi jangira doy o suuɗa jangi mo o waɗa gundo si tawi o hulani hoore makko hollitagol ma o huli fi yoda wonu himo naninde yimɓe ɓen ko jangata kon fiyoɓe nan aw kana yushawisu bihi ala musalli ma hara si tawi o ewnike
o sobin sina e wonɗo juulude moggo makko ɗon hara goɗɗo no juulude ɗon o ndaara o tawa so o towni hito makko ngon ɗum faljinayi oya donc ko yo jangirdoy ara o townaali hito ngo o sowndito ma o ndaara o tawa si o sownitaki si o ewnike ɗum waɗay wonki makko kin hollitare o yiinaare aray wayi wasi ko yiingo aray yo jangirdoy tataw wonanaymo joni yiingo lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam sabu nelaaɗo maaki aljahiru bil qur'an kal jahiri bis sadaka feññinɗo janngugol makko ngol alqur'ana on hara janngin makko kin himo feññini no wayi wa feññinɗo sadaka mum on ittuɗo sadaka e kene ko gootum wa min al ma'lumi no jeeya noon e ko anda anna sadakata wondema sadaka ittugol sadaka tustahabbu sirriyatuha no yiɗa waɗugol sadaka ma on e gundo no yiɗa illa an yakuna fil jahri faida si wona hara no e nder ko feññinta kon sadaka on nafoore go wano won ɗum maqsudatun ka hamli nnasi ala fiiliha masalan e piide misal ndaara tawa si a hokkitiri a andini yimɓe ɓen fof an a hokki ɗum ɗo junnae ɓe a yimɓe luttuɓe courage kamɓe kadi yoɓe ittu sadaka si tawi ko ɗon haray feññin sadaka ma on par ce que haray nafano e mum haray na hollitagol feññinirɗa si tawi ko wonɗa okkirde feññina ko wonɗa okkude kon ko fiyo ɓe luttuɓe kadi suusu reedu okkitira kañum kadi wona okkoɓe haray no moƴƴi waɗu haray nafano ɗon kono si tawi na ɗum ɗon haray okku sadaka on e gundo ko ɗum ɓura yiɗede wa tilawatul qur'an kazalika wa alqur'ana janngugol qur'an kadi ko non net si tawi a jangi a towni hara si ɓeyanani ko fandorɗa ko fiyo kamɓe kadi ɓe ñembe ɓe yaa ɓe ƴetta qur'an on ɓe janga haray townu ito ngon kono si tawi na fi ɗum ɗon haray jangirdoy ko ɗum ko gootu nayo sadaka ɗon haray ko an daranta hoorema siɗa jangude ko an andi si tawi yimɓe no ɗon a ndaari a tawi ko woni kon ka wonkima ko a faala ewnagol jangimma on fiyo ɓeya kadi heɓu courage ƴetta qur'an janga haray ewno nafan toon kono si tawi wona ɗum si tawi wonkima kin ko faala ko mantagol fi yoɓe innu kaari no jangi haray deƴƴitu jangirdoy ko ɗon ɓurma moƴƴange ta perdu baraji jeego on an yatluwahu bi tadabburin wa tafakkurin ma ta'zimin lahu ko ya jango alqur'ana haraɗa taskade ayeje ɗen haraɗa miijitade kadi wondude e mawningol qur'an on wastihdaril qalbi hara kadi ɓernde ma nden no e ko jangata kon wa tafahumi li ma'anihi wa asrari hara yiɗa faamude ɗa taskade faama ma'ana ayeje ɗen ɗa faamude gundo ko woni kon kadi alqur'an on secret ɗi ko noon jangire wona jangugol ni ko wurwurwuro non ko ya jangu haraɗa ɗa analyse ude ɗa taskade ko wonɗa jangude kon haraɗa faamude firo ayeje ɗen ko ɗon andata si alqur'ana on ko weli kon ko siɗa faamude firo ngo wona hito ngon tum jeeɗiɗi on alla yakuna inda tilawatihi min alkhafilina anhu koyo tawde ɗa jangude alqur'ana on kadi wonna a welsindiɗo hara hakkille maɗen ala e alqur'ana on wal almukhalifina law hara kadi ko a lundiɗo alqur'ana ko wi'i kon fiyon ɗum id innahu qad yatasabbabu fi la'ni nafsihi bi nafsihi par ce que sa jangiri non qur'an hara haccatima ala e firo ayeje ɗe ma e mana o a harayɗa huɗude hoorema ɗum no wona sabu ha huɗa hoorema fiyon ɗum li'annahu in dara par ce que sa jangi ka Allah da ɗon ka suratu ali imran fa naj'al la'natallahi alal kadhibin waɗen innen yo en toroɗen Allah yo kuddi Allah ndi wonu e dow fenoɓe ɓen sa wattanali noon hakkille ko wolata kon a woni fenowo haray a tawrama ɗon an tigi a huɗi hoorema par ce que ay ni huɗen fenoɓe ɓen innen yo Allah huɗu fenoɓe ɓen donc ko ɗum waɗi siɗa jangude qur'an ɗa dowa wattande ko nde wowli kon firo mayre on ma ɗum o aya wonɗo ka suratu hud la'anatullahi ala zalimin ko ɗum woni ɗum ko on woni ɗum ko la'anatullahi yo kuddi Allah ndi wonu ala zalimina e dow toñoɓe ɓen
joni non hida jangude waya ɗo tum feƴƴa ala wattande hakkille ala mijitare ɗi mum hida yalta ɗon tu yaha toña goɗɗo andi ko a torinoke Allah yo Allah huɗu toñoɓe ɓen ton noon a jangi ɗum a on mbiya yalti a toñi goɗɗo donc a huɗi hoorema et puis jaaboto ko ɗum woni noon wa kana kasiba on tigi janga ɗe ayaje ɗew ɗiɗi kawin ɗon Allah huɗi fenoɓe ɓen Allah huɗi toñoɓe ɓen fa kana haram noon o laatike kasiban ko fenowo aw zaliman ma ko toñowo fa innahu no kanko yakunu haray o laatike la inanni nafsihi ko kanko tigi huɗi hoore makko wa riwayatu taliya tubayyinu miqdara khata'i al-mu'ridin an kitabillahi ko ɗum woni kadi arde yeeso ɗo ko filla ye ƴettaɗo ka tawreta ka deftere tawreta tippinono ɗen annabi Musa filla ye no ari ɗo ɗen on no ɓangini wondema ɓe ɗuuriɓe welsindiɓe e alqur'ana bonnere maɓɓe nden no tiiɗi ha feƴƴiti Allah no waɗi ɗon embere bonnere maɓɓe ɗen ka tawrat alkhafilina an almutashafina bi khayri ɓen ƴettuɓe hakkille mum ɗen ɓernde mum ɗen waɗi e goɗɗum ngoo yejjiti fi alqur'ana e hino ɗo ka Allah waɗi ɗon exemple maɓɓe men ko honno ɓe wayri ko Allah wi kon ka tawrat faqad ruwiya annahu jaa fi tawrat fillama wondema ari ka tawreta anna allaha ta'ala yaqulu Allah yeti ɗon yimɓe ɓen ka tawrat o inni ama tastahi minni o inni e tagaɗo a hersalilam min Allah ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika par ce que yan tagaɗo musidɗo ma gono wawuma windande lettre hendoɗa lettre on wa anta fi tariq tamshi harano gasa hiɗa seppude ka hoore laawol goɗɗo junne lettre on ko musidɗo ma go windanma fa ta'dilu ani tariq selaki san laawol ngol wa taquda li ajlihi yaha ɗaɓɓa place ka jooɗoɗa sabu lettre mo hendiɗa on ɗaɓɓaki san ka jooɗoɗa e ley lekkum ka ɗuuɗi ka ɗowdi woni wa taqra'ahu janga lettre on wa tatadabbarahu taskoɗa lettre on harfan harfu e harfu gotum ɗum lera ɗon on lettre ɗon ko musidɗo ma windanma wan tagaɗo wa'irɗo wano ma ok hatta jangiramo noon hara hiɗa wattani hakkille mum fi hon ɗum hatta la yafutaka shay'un minhu fi wota hay e hunde fuutoma e nder lettre on hiɗa faala faamude ko musidɗo ma o windanma kon fof ka lettre gotum hara hunde fuutaki wo ko ɗum waɗi seluɗa taw ɗaɓɓuɗa ka jooɗoɗa non si janga lettre on wo joni noon a jogitori ni musidɗo ma tagaɗo ɗimmojo ma o inni kanko Allah noon wa hadha kitabi anzaltuhu ilayka joni noon min e hino deftere nde mi tippini nde faade e maɗa unzur kayfa fassaltu laka fihi min alqawli ndaari honno mi fensitiranma piiji ɗin fof ka deftere mi détaille mi walliniri gotum wa kam karrartu alayka fihi tata'ammala tulahu wa ardahu mi filliti kadi kambaji ɗin e nder deftere nden fiya tasko jondi mayre e yanji mayre summa anta murinano kono hiɗa ɗuuride fes deftere nde mi naɓinen nden ɗo on lettre mo min Allah mi windanma on ɗon hiɗa ɗuurimo si a hendikele lettre mo musidɗo ma windama on ɗon a jooɗoto jangiramo harfu fi wota hunde feƴƴu a faamani mais deftere Allah nden hiɗa ɗuuride fa kuntu awana alayka min ba'di ikhwanika awa ɗum ɗo holli fi an on min Allah taguɗoma on no jaasi e maɗa ɓuri musidɗo ma on hiɗa tiiɗini fi musidɗo ma on ɗimmojo ma on ɓuri lam min Allah par ce que si a hendike lettre iwruɗo e musidɗo ma on a ƴettay tan ma on fof fi no jangira faama ko on ɗum o windama mais min lettre mo mi windama on e ndeɗa jangamo hara hiɗa naɓi hakkille ma ɗe nokku goo ko ɓandu ndun tu woni ɗon ko noon jangirtal min lettre an o windi kanko Allah wiɗi ɗum ɗo holli hiɗa tiiɗini fi musidɗo ma on ɓuri lam min o inni ya abdi hey ko an yo jiyaɗo an yabudi ilayka ba'du ikhwanika fatuqbilu ilayhi bi kulli wajhika no woodi kadi yimɓe
e nder ɓe wonduɗa ka aduna ton hara hakke ko considéruɗa ɓen si ɓe fuɗɗike ma yewtude a jooɗoto ƴetta hakkille ma ɗen e yeeso ma ngon fof fewtina e maɓɓe fi heɗagol ɓe wa tuski ila hadisihi bi kulli qalbika e heɗoroɗa yewtere makko nden wondude e ɓernde ma nden fof hara ɓernde ma nden fof yiɗa fewtini e on yewtete ko on yewtete kon mo kala e men no mari siga ɓe yimɓe karuna ɗo hara hakke ko considéruɗa on tigi si o noddima taw e téléphone a jooɗoto taw fi yewtudugol hakke ko considéruɗa on ton allah inni wo e jiyaɗo an o joni hiɗa mari kadi musidɓe ko hara na lettre fewsi ɓe fuɗɗike ma yewtude a ƴetta e hakkille maɗen fof waɗa e maɓɓe fiya faama heɗoɗaɓe fa in takallama mutakallimun aw shahalaka shahilun an hadisihi aw mata ilay an kuffa fewdo ka on ɗon siɗɗo ma yewtete ɗon on mo considéruɗa mo tiɗinɗa fi mum fewdo ɗon on si goɗɗo go ari fuɗɗike ma yewtude ko an tigi jopanto on ɗo innugo le habbolan taw habbolan hay a wowlata a jopoto tu woni a waɗay ni a heɓɓay woni fi a falaka kuppugol haala oya kan hakke ko considéruɗa on ɗon on niɗa mari ɓe considérirɗa ni wa ha ana muqbilun alayka on ni joni noon min allah ñande o ñande miɗo fewti e maɗa wa muhaddisum miɗo yewtudema ñande o ñande par ce que deftere an nden no waali a udditayne tun haray ko min won ma yewtude ñande o ñande miɗo yewtudema wa anta mu'ridun bi qalbika anni kono hiɗa ɗuurilan hiɗa itti ɓernde ma nden e an hiɗa naɓi nde e fi aduna e fi yimɓe goo a miijirta ko fi am ndeta janga Qur'an afa ja'altani ahwanu indaka min ba'di ihwanika est ce que ɗo a waɗalilam ɓurɗo jaasude e di musidɓe ma goo o inni ndaaru ɗon musidɗo ma o windanayɗo ma lettre hendoɗa lettre on hakke ko tiɗinɗa lettre on sela jooɗoɗa jangira lettre on konngol fiya faamu fuu kono na non jangirta deftere makko nde fiya faamu fuu o musidɗo ma kadi fuɗɗotoɗo ma yewtude jooɗoɗa ƴetta hakkille maɗen fof waɗa e makko heɗoɗamo fiya faamu kono wona no wonɗa heɗorde allah kanko ala ƴetɓe hakkille maɗen fof e ɓernde ma nde fewtina e makko siɗa jangude deftere makko nde o inni est ce que ɗon a ɓurnali musidɓe ma ɓen yimɓe tagaɓe ɓen e dow makko kanko allah taguɗoma o a ɓurni jeetati on no goɗɗo awa duwa jangirde Qur'an yajtahidu fi an yattasifa bi sifati ahlihi allazina hum ahlullahi wa khassatuhu koyo si tawi ko a jangowo Qur'an koya wakkilo kadi fiya sifitor sifaji yimɓe al-Qur'ana yimɓe allah ɓen wa an yattasima bi simatihim mandinoɗa mbadeji maɓɓe ɗin hara a janfotako hara kala huwondirɗo e ma wanda e way o no andi al-Qur'an hara ɗa seedi e yimɓe ɓe anda ɓe Qur'an kama qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wanda abdullah ibn mas'ud wi'iri noon yambaghi li qari'i al-Qur'an an yu'rafa bi laylihi idha an-nasu na'imun ibn mas'ud inni no haani fi jangayɗo al-Qur'ana nde o andirte sabu jemmaji makko ɗin say fof ɗani kanko aray mo jooɗi mo jangude al-Qur'ana on tumbo jemma o ko noon yimɓe allah ɓen andorto ko say fof ɗani walagol wa suddo wanare ɗatunde leen e o jangol ala ko foti ɓuri ɗum yimɓe al-Qur'ana ɓen ko fewdo ɗon noon ɓe moto kamɓe ɓe jangande ɓeya yimɓe no ɗani wa binaharihi idhi nasu muftirun wo yimɓe al-Qur'ana ɓen no duwa andirede kadi ñalormaje maɓɓe ɗen hara hiɓe hoori nde tawata yimɓe ɓen fof no tawi kañum no ñamude wa bi bukaihi idhi nasu yadakunu ɓe duwa andirede kadi wullugol maɓɓe gon nde ɓeya yimɓe no jala nde ɓeya yimɓe no jala kamɓe ɓe wullude par ce que ɓe andi kambaji ɗi ko kamba konka Qur'an wa bi wara'ihi idhi nasu yahlitun e renare maɓɓe nden ko ɓe reeni kon nde tawata ɓe yimɓe luttuɓe kañum no ukki tuon e ñaamugol ko dagiwo ko harmiwo e waɗugol ko dagiwo kan eɓe jirindiri piirin ɓe haccitaka ɓe darata mais yimɓe al-Qur'ana ɓen kañum kan kala ko ɓe waɗata hiɓe reeni hiɓe ayni hoore maɓɓe wa bi sumtihi idhi nasu yahudun hiɓe duwa andirede kadi deeƴere maɓɓe nden hakkunde yimɓe ɓen nde tawata fof no jumpa fena
kamɓe hiɓe deƴƴi hok ɓe ala wolude fuy par ce que ɓe andi no windi ka quran ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqimun atid tagaɗo wowlata konngol hay gotol si wona malaikaji no ɗon no windude donc ɓe dowa andirede ɗum eɓe dowa andirede kadi hon ɗum wa bi khusu'ihi idhi nnasu yahtalun eɓe dowa andirede yankinare maɓɓe nden sanga tawata ɓe yimɓe luttuɓe no manto no mawnintino kamɓe ara ɓe yankini ko ɗum yimɓe quran wa bi husnihi idhi nnasu yafrahun eɓe duwa andirede sunagol maɓɓe ngol sayga fo welti kamɓe ara ɓe suni eɓe maapi est ce que ɓe daɗay ko kamba ɗi kambaji on ɗi ka quran ko ɗum waɗi gandirɓe ɓen fof no fottani goɗɗo kono jangiri wo o woniri hara o suusa reedu e waɗugol piiji bonɗi ɗi goɗɗo kadi kono o majjiri wo o suusiri reedu par ce que anda o mara ko o wulata wa qala mujahid bun kab inni kunna na'rifu qari alquran bi sufrati lawnihi o inni menen fewndo amen ko honno men andirayno jangayɓe ɓen alqur'ana jemma ko sabu wojjugol mbaadi maɓɓe ɗin ko honɗum won ɗum gite maɓɓe ɗen ka yiɗa ɓe wara no wojji cos yushiru ila saharihi wa tula tahajjudi wo ɗum ɗon holli jemma on fof hiɓe wadde tahajjud hiɓe tampinde ɓalli maɓɓe ɗin sabu jangugol qur'an on ma sabu juulirgol jemma donc bindi son fotti gite ɗen no wojji coyi par ce que ɓe ɗananoki moƴƴa wa qala wuhayb bunil wird oɗo kadi inni qila li rajulin ñande go gorko go landa ala tanam ene an gaɗanotako qala gorko on jaabi inna ajaiba alqur'ana atrana nawni o inni kaaweji wonɗi ɗin ka alqur'ana ɗi salanike lanɗoygol ɗi jaɓitani lanɗoygol angol kaaweji wonɗi ɗin ka qur'an si miɗo jangude qur'an ɓay hiɓe faama firo qur'an on hiɓe andi kono allah woni wolde ɓenni ko janguɗo andi porto si ñaaɓi donc kaaweji e kambaji kon kon ka qur'an ko siɗa faama firo qur'an e mana alqur'ana si anda ɗum si ɗum maafine على يدين دروا ونور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم نجم أهوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وأسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الالتزام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم أبعدنا من الشر والإسيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أحسن حال ولا تسلب وقت النزي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.